Tumaze iminsi twumva ku mbuga nkoranyambaga hariho intambara, niba twabyita intambara cyangwa guhangana kw'abafana, ariko bamwe bibaza bati ese ninde muntu ukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga? Bamwe bati n'uyu, abandi bati n'uyu. Ni ibintu byinshi byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Benshi niba ukurikira imbuga nkoranyambaga ushobora kuba warabyumvise cyane. Muhaye ikaze rero muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi, tugiye kurebera hamwe abantu 10 bakurikirwa cyane cyangwa se bafite aba followers benshi. Ni abantu 10 mu Rwanda bakurikirwa cyane, by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Muhaye ikaze. Yes, nongeye kuguha ikaze rero. Duhere ku mwanya wa 10 mu bantu bakurikirwa cyane kugeza uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni ibintu bigenda bihindagurika bitewe kuko uyu munsi umwe ashobora kuba afite aba followers benshi, ejo undi akaba yagize benshi kurushaho. Rero bigenda bihindagurika, ariko uyu munsi kugeza ku itariki, turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, kugeza uyu munsi uku nguku tugiye kubavuga niko bakurikirana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni abantu 10 bakurikirwa cyane mu Rwanda, by'umwihariko kuri Instagram. Ku mwanya wa 10 turahasanga umumama, ni umugore rwose umaze igihe mu itangazamakuru ry'u Rwanda, by'umwihariko mu gisata cy'imyidagaduro. Ni umunyarwandakazi wavukiye muri Uganda, yitwa Anita Pendo. Yavutse mu mwaka wa 1946. Ni umunyamakuru ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ni umushyushyarugamba cyangwa umu-MC, ni umu-DJ, ni umubyeyi, aramamaza ndetse ni n'umushabitsi. Uyu munyamakuru akurikirwa cyane ku rubuga ni umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, kuko afite abamukurikira bagera ku 622. Aba ni imibare yo kugeza kuri uyu munsi, nyine bashobora kuba biyongereye, ariko kugeza uyu munsi nabo ba follower afite. Hagati aho we agakurikira abantu bagera ku 3297. Uwo niwe Anita Pendo. Tumusanga ku mwanya wa 10 w'abastar cyangwa se w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Uwo mwanya ni Anita Pendo ufite kugeza ubu. Tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga Mutesi Jolly. Ni umukobwa wavutse tariki 15 Ugushyingo mu mwaka wa 1996. Aherutse gukora isabukuru vuba, ubwo turaza kureba neza imyaka yari afite, cyangwa niba nawe ufite umwanya uyibare, kuko nkubwe umwaka yavutsemo no mu 1996. Yambitswe rero ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda tariki 27 Gashyantare hari mu mwaka wa 2016. Akaba ari we Nyampinga wa gatanu watowe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Mutesi Jolly rero ku rubuga rwa Instagram ari narwo turi kuvugaho. Mutesi Jolly akurikira abantu 1223, mu gihe we akurikirwa n'abantu 656 kugeza uyu munsi. Jolly nabo bantu akurikira aza ku mwanya wa 9 w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda ku rubuga rwa Instagram. Hanyuma ku mwanya wa 8 turahasanga Kate Bashabe. Kate Bashabe ni umukobwa wabonye izuba ku itariki 9 Nzeri ari mu mwaka wa 1990. Kuri ubu afite hafi imyaka 33 niba ntibeshye. Ni umunyarwandakazi w'umushabitsi, ni umucuruzi cyangwa umushoramari ufite n'amafaranga. Kate Bashabe ni umwe mu bakobwa rwose bihagazeho mu Rwanda, washinze inzu y'imideli ya Kabash, afite brand yitwa Kabash, afite Kabash Sauce Organization ikora ibikorwa by'urukundo. Kate kandi yamenyekanye bwa mbere ubwo yabaga Nyampinga wa MTN mu mwaka wa 2010. Burya Kate yigeze kuba Miss wa Nyarugenge, ibyo bintu mwari mubizi. Yabaye Miss wa Nyarugenge mu mwaka wa 2012, naryo ni ikamba, kuko uyu munsi turi kubivuga nyine ko yabaye Miss wa Nyarugenge w'akarere ka Nyarugenge mu mwaka wa 2012. Bashabe rero kugeza ubu akurikirwa n'abantu 692 ku rubuga rwa Instagram. Kugeza uyu munsi bashobora kuba biyongereye, ariko kugeza uyu munsi turi kuri codinga nyine ni Kate Paiti. Turamusanga ku mwanya wa 8 w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda.
Ku mwanya wa karindwi niho tugeze mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa karindwi turasanga Butera Knowless. Butera Knowless ni umuhanzi w'umunyarwandakazi ufite ibigwi bikomeye cyane mu muziki nyarwanda. Yatwaye ibihembo bikomeye birimo Primus Guma Guma Superstar. Uyu mumama rero cyangwa uyu mubyeyi, uyu muhanzikazi yabonye izuba tariki 2 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 1990, avukira mu Ruhango aho ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu muhanzikazi rero ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu 716,000 yitwa Butera Knowless. Kugeza ubu abo bantu nibo bamukurikira, mu gihe we akurikira abantu 222 ku rubuga rwa Instagram. Ubu ni Butera Knowless yihariye umwanya wa karindwi mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Tujye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Mugisha Benjamin. Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. The Ben yabonye izuba tariki 9 z'ukwezi kwa mbere, bwo ni muri Mutarama mu mwaka wa 1987, avukira i Kampala aho ni mu gihugu cya Uganda. Ni umunyamuziki w'umunyarwanda nawe w'umunyabigwi kuko yatwaye ibihembo birimo Salax Award. Yasohoye indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa n'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda, no kuvuga ubwo hanze y'u Rwanda. Yakoranye n'abahanzi batandukanye bakomeye barimo Diamond Platnumz, barimo n'abandi bakomeye cyane mu Rwanda. Uyu muhanzi rero The Ben akurikirwa n'abantu 845, mu gihe we akurikira abantu bagera muri 305. Uwo ni we The Ben yihariye umwanya wa gatandatu mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Katwikize ku mwanya wa gatanu mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa gatanu hariho Kagere Meddy. Kagere Meddy ni umukinnyi w'umupira w'amaguru, abantu benshi bamuzi mu ikipe y'igihugu, yagiye aba captain, yagiye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu mu bihe bitandukanye kandi ayimazemo igihe n'umukinnyi. Twavuga ko ari mpuzamahanga kuko yakinnye ahantu hatandukanye. Muri Tanzania yabanje gukina mu Rwanda, aza kwerekeza muri Tanzania, naho ahafite ibigwi bikomeye cyane. Ugeze Tanzania ukavuga Kagere Meddy abantu baramuzi pe. Yakiniye Simba, yakiniye Yanga niba ntibeshye, ubwo muraza kumbwira, ariko ni umukinnyi ukomeye haba mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Kagere Meddy akurikirwa n'abantu bagera ku bihumbi 858. Kagere Meddy yihariye umwanya wa gatanu mu bantu bakurikirwa cyane cyangwa mu banyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Twerekize ku mwanya wa kane w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa kane turahasanga Meddy Ngabo Medal. Ni umugabo wubatse ufite umugore n'umwana umwe, n'umuhanzi w'umunyarwanda ukomeye cyane ufite ibigwi bitandukanye mu muziki nyarwanda ndetse no hanze yawo. Meddy ni umwe mu bantu bagiye buza miliyoni ku rubuga rwa YouTube, mu bantu barebwe cyane bafite mu banyarwanda, nako kugeza uyu munsi barebwe cyane. Meddy aza ku mwanya w'imbere kuko niwe muntu wujuje miliyoni bwa mbere. Ndumva ariwe muntu wujuje miliyoni bwa mbere mu banyamuziki bakora imiziki. Meddy niwe wafunguriye abandi imiryango kugira ngo batangire buzuza amamiliyoni. Meddy rero yayujuje mbere yabo. Ni umuhanzi ukunzwe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, no kuvuga muri East Africa ndetse n'ahandi hatandukanye yagiye agera. Azwi cyane mu ndirimbo zitandukanye. Muri Slowly yakunzwe cyane, ari nayo ya mbere ifite iyi ndirimbo ifite abantu bayirebye benshi pe, mu mamiliyoni ntibuka, ariko ifite abantu benshi bayirebye. Meddy rero akurikirwa ku rubuga rwa Instagram, akurikirwa kugeza aya masaha turi kuri kodingira. Meddy afite abantu 957 bamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Yihariye umwanya wa kane mu bantu bakurikirwa cyane mu Rwanda cyangwa mu banyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa gatatu w'abantu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, hagati aho ariko niba utarakanda subscribe nukurinda kwinginze basiyikore kugira ngo ujye ureba n'ibindi biganiro bitandukanye, udutere courage, kandi ndabashimiye rwose ababikoze. Nukuri Imana ibahe umugisha. Tweshyize ku mwanya wa gatatu
Ku mwanya wa gatatu w'abantu bakurikirwa cyane cyangwa abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram turahasanga Bruce Melody. Uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda umva muri iyi minsi arakunzwe rwose, arakunzwe kandi cyane. Afitanye indirimbo iri kubica bigacika haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, yakoranye na Shaggy. Niba utarayireba ugenda uyirebe, ni indirimbo nziza cyane rwose ikunzwe ndetse iri international. Amaze igihe muri Amerika aho yagiye akora amatour atandukanye ari kumwe na Shaggy ndetse n'ibitaramo bitandukanye yagiye akora. Ni umuhanzi rero muri iyi minsi arakunzwe kandi koko arabikwiye kuko ni umukozi. Bruce Melody kurikirwa rero n'abantu 960,000 bashobora kuba biyongereyeho, ariko kugeza uyu munsi turi kuvugana cyangwa uyu munsi turi kurikodinga, Bruce Melody yihariye umwanya wa gatatu w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda ku rubuga rwa Instagram kuko ba 960,000. Twishyize rero ku mwanya wa kabiri w'abantu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umunyarwandakazi arakunzwe umva, yitwa Shadibu Mbabazi Shadia. Ni umunyarwandakazi, ni umushabitsi, ni business woman, ni umukobwa nyine wubatse ibigwi, ufite izina rikomeye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo nzi cyo arazwi. Shadibu rero ni umukobwa ubundi yagiye, ni umumama ubundi yagiye agaragara cyane mu ma video y'abahanzi, n'ubu ngubu aracyagaragaramo. Yagiye aba video vixen rimwe na rimwe, ariko ubusanzwe ni umushabitsi, afite ama business ye akora ku mbuga nkoranyambaga. Rero cyane cyane niho abantu bamuzi. Umva, umuntu wese uzi imbuga nkoranyambaga, Shadibu ni nk'idarapo ry'imbuga nkoranyambaga ry'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Buri wese abazi Shadibu, kandi ibyo si kubusa gusa kuko afite abantu bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 100 birenga bakurikira Shadibu ku rubuga rwa Instagram. Kugeza ubu afite 1.1 million ku rubuga rwa Instagram. Kuba yamenyekana ntabwo ari iby'ubusa, ahubwo yarabikoreye. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga Shadibu, niwe wihariye umwanya wa kabiri w'abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Ese ku mwanya wa mbere hari inde? Wowe urakeka nde? Ku mwanya wa mbere, tujye ku mwanya wa mbere w'abantu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa mbere, ubundi ugiye kuvuga uyu muntu urabanza ugatuza ijwi ukabanza ukarigorora ukarigira neza. Urakeka nde? Ku mwanya wa mbere w'abantu w'abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram turahasanga His Excellence Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ni Paul Kagame. Niwe muntu wa mbere ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram. Niwe munyarwanda ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram kugeza ubu, kuko akurikirwa na 1.2 million. Akurikirwa n'abantu bagera kuri 1,200,000 bakurikira page ye kuri Instagram. Ashobora kuba atari uyikoresha, ariko ni page ya Paul Kagame ndetse iri verified, hariho kakantu k'ubururu. Kugeza ubu rero perezida w'u Rwanda niwe uyoboye abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, kandi koko nibyo vraiment. Ngaye guko rero ibyo twe twabateguriye, twizere ko nawe wagize you got a hint, niba ariko navuga, kugira ngo umenye se bimeze bite mu Rwanda, bimeze bite, ni bande bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nizere ko byibura nkuhaye ishusho y'ukuntu bihagaze mu Rwanda, y'uko abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda. Ngaye ngukorera ibyo twari twabateguriye. Mbashimire cyane kuba mwabanye nanjye muri iyi video. Ndabashimiye n'ukuri, niba utarakanda subscribe ndakwinginze yikore, n'ukuri tujye tubana buri munsi, buri uko nshyizeho video ube uwa mbere mu kuyireba, kandi n'abayikoze n'ukuri I appreciate, ndabakunda cyane. Imana ikomeze kubarinda.